Tisbon uposa ar cid lekabon uposa. Abu aima hor dobon hudiset kana rengej te tehe katet Ishor Baba bon kusi ucuiya. Menkhan cid abu dobon badaya tinaak lekan upas mina'a? Bible do abu tinaak lekana upas babod riya kathai mitabon kana. Pahila do pura tet upas. Noa upas redo jahana jom se nyu bang ganoa. Noa upas do sidai hor kodo Ishora hajir te ar unia turont jobab nyam lagit ko upase kan tahe kana. Ezra puthi 10:6 re Ezra naiki do 3 re badai kida Ishor Baba do ale jat ku chitan re adi ate idriya kana. Una ayate Ezra naiki do mandir re boloina ar buta nyindai upas binti kida. Esthara puthi re 4:16 re 3 re rani Estar doi badai nyam kida inya jat ren hor kodo ko goj mara ucua. Uni do bura kichri e horok kida torok e ojok kida ar pe din cid ho bai jom nyu lida. Dosara upas do thoda gan upas se आधा उपास बोन मेन दाड़ेया. आबुरेन प्रभु यीशु ख्रिस्ट दो नोआ आधाय उपास लिदा. आधा उपास रेदो जहाना दो जम बांग गानोआ मेन खानेम न्यू दाड़ेया. नोआ दो 40 दिन हबी चालाआ. मतिया भागी सोमबार 4:2 रेबुन नेलदा. यीशु दो 40 दिन आर 40 नींदा cid ho bai jom lida. Una tayom uni do rengej kidia. Uduk chala puthi re 34 अध्याय 28 re Musa nabi do 40 din noa thoda gan upas se adha upas se manaw lida. Uni do gel hukum nyam lahare Ishor Baba songe 3 re galmara kan tehna no onongkan थोड़ा गान उपास से आधा उपास से मनाव लेदा. तीसरा उपास दो दानियल उपास. दानियल नबिया पुथी 1:12 रेबुन नेलिदा. 3 रे दानियल नबी दो चालान उचुइनाय बाबिलोन दिसम ते आइरेन गाती को सावते उनको दो बाबिलोन दिसम रे हाजत उड़ा रको तहेकान. हाजत उड़ा रको तहेकान हर कोआ जम न्यू दो दिनम गी छेज बे तहेकाना. जिल हाकू सावते हंडी पौरु जेमन नुकु दो तगड़ा बिनाव काते राजावा लड़हई कमी रको लगाव दाड़िया. मेनखान दानियल नबी दो जजम एम हरे मिता दिया आले दो नुंकाना बड़ी जम न्यू आदो आलम अगुवालिया. आले दो उका आड़ा सकाम ले जमदा उना तेगी आलेया हरमो दो केटेज आर पालवान बिना तालिया. आर 10 दिन मुद्रे बांग बिनाव लेनखान आम दो उका जमाम इमालिया उनागी जमाले राजावा हुकुम लेका. राजावा हुकुम ते उका जमाम इमाले कान उना जम न्यू ते दो आले दो आलेया हरमो दो बाले सामड़ाव दाड़िया. दानियल नबिया पुथी 10:2 रे उना को दिन रे इन दानियल दो पे हफ्ता हबिज बारन दिनिन दोहो आका तहे काना. नोआ को पेने हफ्ता रे इन दो बेस जमा दो बई जम लिदा. जिल आर दागरासा दोन बारन किदा आर हरमो रे सुनुम दो बन अजो लिदा. पहिल चांदो रिया 24 दिन मारांग नई दाजला आड़ी खन इन दो बेंगे रकाब काते प्रभुआ दर्शनी नेल किदा. पुना उपास दो आयमा हर ते उपास
jahanak muskilak ku hui len re nongkan upas bun hui uchu dariya'a. Ezrawak puthi re tire naiki Ezra doy badai kida Israel hor kudo Ishor birut ku kay akada ar Ishor baba doy idriya kana mente unre uni do sanam Israel hor kuy nehorak koa jemon unku do bura kichri horok kate ku upas koy jong ma. Estarak puthi reho Rani Estar aj saw sawte ayak jeut ren sanam hor ku upas lagi niuta ket koa jemon unku do bairi koa ti khoj banchaw ku nyam ar raja hotete goro ku nyam. Akuren bairi do jemone nasaw gidi. Dosar biboron puthi kuri hatin mid khoj 4 re Raja Jehoshaphat do tire anjom kida aj ren bairi kodo ku ghiraw eset akadiya aj saw sawte aj ren hor ku upas lagi niuta ket koa jemon unku do bairiyak ti khon banchaw ku nyam. Yunus nabiyak puthi 3 hatin 4 khoj 10 rebun nyelida. Tinde Yunus nabi doy lay kida ar 4 maha khan ge Ninivi do dahaw mara'a. Unre Ninivi ren sanam hor kodo Ishor ku patyawina ar unku do bura kichri toroj ojok kate upas ku ninda keda joto horte. Nuwa katha Ninivi ren raja then seteren khan uni do ayak singhason khone birit god ina ayak raj uyuna ocok kida ar bura kichri te uyuina ar toroj re durub ina. Khan uni doy hoho pasna uchu kida Ninivi re lay sadi uchu kida raja ar uni ren mantri kuak hukum te manwa ku ar janwar ku gay dangra ku ar bhidi merom ku do chit ho alo ku jom chakhay ma alo ku atin ma ar da ho alo ku nyui ma bij kom bura kichri tuku uyu potomok ma manwa ku ho ar janwar ku ho ar dariya bhor Ishor ku ra'ay ma mid ke mid hor do aku akuak barik hor khon ar aku akuak tire mina behok khon ku achurok ma. Upas dubun upas ma menkhan jahan motlop se uddesho do tehen ma. Kay bagi mon achur ar muskil khon rihay nyam lagit bun upas ma. Matiya bhagi sombat 6 hatin 16 khoj 18 9 hatin 14 khoj 15 re Jisu do aboi disa uchet buna phasiera bhondo hor leka do alo abu do jemon hor ko alo ko badai upasida bun mente. 3 habij abu sawte Jisu minaya. Jisuwak katha leka Ishor baba bun kusi ucuidi kana un habij do jahan upas riyak jarur gi banuk tabuna. Dila tobe abu mimit kodo Ishor baba bun kusi ucui ma. Ishor baba do chit kusi a una dubun badai urum ma. Mucuk re jotoku aima sarhaw ar manot juhar jotoku ar hubun nyapama.